U večerašnjoj bujici na mreži, nakon Gay Pride-a u Splitu i uoči Gay Pride-a u Zagrebu, pogledajte neviđeno sučeljavanje književnika Predraga Raosa i saborske zastupnice Mirele Holy. Gospođo, čemu služi penis? Odgovorite nam tu pred hrvatskom javnošću. Dobro, moramo biti pristojni. Ne, penis nije ništa nepristojno. Penis je jedan organ. Čemu služi penis? Sad ćete vi o heteroseksualnosti svemira početi govoriti. Čemu služi penis? To je određeni organ koji ima sasvim određenu funkciju. Moram li vas ja objasniti vam čemu služi penis? Dobro, Ne, penis nam služi ovako. Ne, čekajte. Pa biologija, ako ćemo govorimo o biologiji. Penis ima isključivo ulogu unošenja sjemena u tijelo ženke. Nema drugu funkciju. Pa ja mislim Kod morskih paca, kod patka, kod sisavka. Biologija apsolutno... Što? Niste u pravu jednostavno. Kako se neko može tražiti za svoje prirodna prava za nešto što je neprirodno? Jer vi imate kućne ljubimce, jeste gledali pse. Jer među psima ima homoseksualizma ili nema. Nisam pratio, bio sam u vojsci i kerovođa. Znam kad se koja upala da su bili cirkus. Mreža TV vam predstavlja bujicu Velimira Bujanca, provokativniju i uzbudljiviju nego ikada do sada.